Arambai News Guwahati da Maitilon ki pau tabiriba singbu ihan hanba muktada chingangbam Suchitrani na khurumjari. Hojing asigi samlappa mariba pau sing lawirase. Ngarang December 12 Nupilal numit Manipur khakta natana Manipur gi wangmadasu maroina maitei singna khundaba mafam singda mising yamba yamdaba chawba pikpa thidana numit asibu pangthoknaki. Thauna pharabi ima event singbu ningsingki makhoigi mafamda ikai khomnaba utki. मखोगी मरक्तगी गुवाहाटी की बोचागुली मणिपुरी महिला समिति न सिंधुना श्री श्री गोविंद मंदिर दा मरफूम दोइसुब नुपिलाल निंगसिंग नुमित पांगथोखे थौरमसिदा थौरानी कुसुम शर्मा प्रेसिडेंट बोचागुली मणिपुरी महिला समिति न मिफम मपु अदुगा कर्नल बीडी सिंह रिटायर्ड ना अथोइब मिथुंग ओइखी फुरित साबम गौर किशोर थोकचोम ngौबा अमदी लेखिद्रबा कैप्टन कुंजबी हारीगी लोइनबी थोकचोम रानीना दाइसा फमखी Nupilal thawai katkhrabi thongna pharabi kaya dugi mafamda athoiba mithung mifam apu amadi tiliba miyamna haikat lekat tamduna ikai khomnaba utki tathotpi devina seiho amadi seiroi isei saktuna thoram mapung phahanki langolakpam nandababu thokchom nidhi ranjan amadi akham ongbi promilana su thoram asiga mari leinana maroiba wafum kaya phongdokhi thokchom ngobna vote of thanks pi khi haina secretary anuradhana thadorakpa cherol amana phongdorakle अपुनबा मैरा पाइबिलुप ब्रह्मपुत्र वैली असमनसु सिनलांगदुना मरफु हुमदोइ सुबा नुपिलाल निक्सिंग थौरम होजाइगी नंदपुर चारियाली दुर्गा मंदिर पांगथोखरे लारेन लाकपम बिजेंतीना प्रिसाइड तौखिबा फोम मिफमदा खांगिबम आनंदिनी एडवाइजर अमकिल मणिपुरना चीफ गेस्ट एच रोमोला देवी प्रेसिडेंट होजाई जिला परिषद वाईके धीरेन वाइस प्रेसिडेंट यूसीएम एल जादुमनी एडवाइजर यूपीएफ मणिपुर एम सुमिला प्रेसिडेंट धालपुखरी ब्लॉक होजाई कृष्ण कुमार शर्मा रिटायर्ड डीआईजी अमदी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फरीद साबम बीरमनी एडिटर इचेमा अमदी आरामबाई लेसुंगबम राजकिशोर सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद असम एनजी सनाहल प्रेसिडेंट आमसु अमदी एल अखम मेंबर एमडीसी ना दाइस्ता फमखी सकनारबा आर्टिस्ट अंगोम ओंबी कैन्याना मैरा चुखतखी श्यामोलगी ग्रुप ना सैहौ इसै सखी इमा मंगादा तौबिमल खंगबोइना सर्टिफिकेट अमदी लेंगयानसु खुदोल तमखी अईबा अमदी सैसकपा अहुमदसु इकाई खुमनबा उतखी साहित्य भूषण अमदी हंदकता असम लेंगाकना लिटरेरी पेंशन पीदुना इकाई खुमनख्रबा लाइरेन लाकपम श्रुति कुमारदा लाइश्रम चिंगथांग गोल्ड मेडल पीदुना इकाई खुमनबसु उतखी लुप कयामुकी माइकैदगिसु श्रुति कुमार बु इकाई खुमनखी इमागी मैरा हाइना मिंग थोनबा सोविनियर अमसु थोरमसिदा मखुम हांगदोखी KH पाकपी जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल कमिटी अमदी TH ओंबी श्यामोली सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना वोट ऑफ थैंक्स पीदुना थौरम लोइसिनखी असितसु नत्रि मणिपुरी वुमेन एसोसिएशन असम होजाई अमदी उमा हैंडलूम कमिटी होजाई डिस्ट्रिक्ट न सुपुन सिंधुना मरफूम दोई सुबा नुपिलाल निंगसिंग नुमित मणिपुरी साहित्य परिषद भवन होजाई दा पांगथोखरे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एम चौबिहल अमदी उमा कमिटी होजाई की प्रेसिडेंट CH इंदिराना फिराल चिंखलब मतुंग थौना फरबी लेखिद्रबी इमा इवेंट सिंगी मफमदा सोरक खाइबम राधामणि सोशल वर्कर न लुचिंगदुना हैकत लेकत तमखी अफोंग मिफमदा एम चौबिहल अमदी CH इंदिराना प्रिसाइड तौखी थौरमसिदा लौरेंबम रामेश्वर मैते MLA अमदी चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी मणिपुरना चीफ गेस्ट लोंगजम मेमचौबी प्रेसिडेंट पोइरे लेमरोल इमा मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर अमदी युमखाइबम कुंजरानी चनु प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन ना स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना कोइजम हेलेन मैते वाइस प्रेसिडेंट अमुको लाइश्रम गुलाब प्रेसिडेंट मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया तेंसुबम मणिहार प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद होजाई डिस्ट्रिक्ट अमदी स्पेशल इनवाइटी ओइना वक्रम चंद्र प्रेसिडेंट उमा होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी देवसिस दत्त सोशल एक्टिविस्ट जीवन सिंह सोशल एक्टिविस्ट अमदी माइबम जुलेस खुमन प्रेसिडेंट मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना दाइसा फमखी सापम ब्रजरानी अमदी माकी ग्रुप ना सैहो इशै लोइदना मोरांगथेम सिला चनु जॉइंट सेक्रेटरी सेलिब्रेशन कमिटी ना तराम नोकपगी वारोल अमदी नांदैबम श्यामोली सेक्रेटरी उमा हैंडलूम ना की नोट पीखी एल तोम्बी देवी ओ निवारानी देवी अमदी सापम ब्रजमनी देवी ना थौरंग मरी लेना मरोइब वाफुम क्या थमखी
मियोई चाट्रुक मुक्तिन किबा मियामगी ngarangi mifam aduda chief guest Laurembam Rameswar Maitena Manipuri Sahitya Parishad ki bhavan asiga thangnana akhanaba complex ama sabagi urep uyung tamlambaga loinana mathau taba senpham amagasu mateng panglakani habagi achetpa thajaba piram kibata nadana hozaida leriba Manipuri singda mireng thamlaga thang ta tamnabagi center amasu hozaida hangdoknaba hotnagani habagi thajaba piramke Asumna Guwahati Hozai Khaktanatana Barak Tampaki Maikaidasu Habdi all Manipuri Muslim women Mairapaibi Sangsthana Sinduna Marfum Doi Suba Nupilal Numit Lakipur Multipurpose Community Hall Fuler Toldasu Pangthoke. Lupki President Jubeda Begum na mifama poiduna pangthokiba mifamasida Lakipurgi MLA Koksik Raina athoiba mithung oina daisa famke. Inglising mga chamapan kuntramapan da thokiba nupilal da saru yakiba ima iben singbu ikai khumnaba utki loinana lubasigi amadi Manipuri Muslim nupi singi damak angamba mateng pangani haibagi achetpa thajabasu MLA sina piramkhi Thoramasida athoiba wongang loi oina Dr. Kunjalal Yendrembam amadi ZPC Kabarvam Ongbi Anita Devi na thoromgi maramda sugaina wangangkhi Thoramasida khanba mithung singoina Professor Ngangom Basanta Kumar Manipur dagi Lilong College ki principal Dr. Sekhaudin All Manipur Muslim Girls Students Union gi advisor Kaksar Chaudhuri Manipur Civil Society Federation gi B Yaima Saha Jaraneta Irabot Memorial Society gi President Ingudam Binod Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakipur District Committee gi President Y Nadia Chan amadi Singerbon GP President Dema Khan amadi Jubeda Begum na wangangki Thorom Hogatpada Kamnu BV na Taramna Okchaba amadi General Secretary Razia BV na Thagat Wai Piki Jahi Kudingi Lubasina Sinduna Naminasibu Ngak Nanaba Waripsu Loki. Tharomasi Hobadagi Loiva Fauba Puritsavam Kalachan College ki Principal Ingudam Nilvirna conduct okay. Asumna Nupilal Ningsing Numit Thoram Assam Manipuri Mera Paibi Apun Balup Amadi All Manipuri Muslim Mera Paibi Sangstag Pun Sinduna Poilapul Community Hall the Sukarang Pang Toki. President Thangzam Sanathoi Devi Beni Mishra Sangita Begum na President member sing oiduna ayuki session pangthoki Inglisingani kulhumdoi dagi Inglisingani kunmanga fawba Central Executive Committee gi pham punanabagi damak President oina Beni Mishra Vice President oina Ngangom Sukheshini Chingakham Rita Karimganj General Secretary oina Hidangmayum Bemsana Sarma Assistant General Secretary oina Oinam Bijaya Naurem Anita Finance Secretary oina Nahakpam Savitri Information and Publicity Secretary oina Wahengbam Bina Office Secretary oina Bidyamani Devi Cultural Secretary Maitan Kaisangbam Shamlaga loinana Executive Member Taramathoisu Khanke Nungthilgi Apongba Miphamdana President Thangzam Sanathoi Devi Sangita Begum Chief Guest Beni Mishra Special Guest R.K. Gopalsana Guest of Honor Khomdram Ratan Waripam Second Sorai Samongvi Santi Tongbram Ibemcha Ngangom Dev Kabarbam Bikramjit General Secretary Amsu Tampakmayum Nasib Alina Chingbana Daisa Famki NG Sukheshini na Taram Upagi Warol Thamki Seram Herazit na Nungi Oiba Warol Piki Thoramga Mari Lenana Prabhavati Surjamukhi Paunam Arunana Chingbanasu Maroiba Wafum Kya Pongdoki Imasana Thoina Mifama Pugi Warol Piraba Matung Jubeda Bekamna Thagat Wahi Piduna Ngarangi Thoramasi Loishinki Asitasu Natri All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Headquarters Silchar Assam Nasu Sindunamadi All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Chingdong Laikai Chandam Laikai Wapokpi Bibi Gram Rupai Bali Amadi Anwa Manung Kasar Assam na Yumboiduna Marfum Doi Suba Nupilal Ningsing Kumon Numit Chingdong Laikai Lakipur Dasu Pangthoki Thorom Hongdringai Mangoinana Central Committee ki President Konjengbam Ongbi Arunana Lupki Piral Chikhatki Khaidemongbi Vivavati Devi Vice President All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Ngangom Ramakanta Singh Legal Advisor Chingsubam Nabukumar Retired Principal Advisor Laren Lakpam Hiralal Assistant Director Handloom and Textile na Mifamapu Amadi Saknaraba Mitung Singoina Daisa Famki Session asida tongan mamiyoising nasu thoramga mari lenana maroiba wafam kaya thamki Ayuki pung 13 makhai da hudokhiba
ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ BJP ꯀꯧꯁꯤꯛ ꯔꯥꯏ MLA ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯖयꯀꯨꯃꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯄꯔꯤषꯠ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯟ ꯚꯨꯗꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯗꯜ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯤꯌꯥꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯁ ꯐꯝꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ MLA ꯀꯧꯁꯤꯛ ꯔꯥꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯚꯨꯗꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯂꯝꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯔꯥꯝꯅꯒꯔ ꯇꯨꯀꯣ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯁꯥꯖꯧꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯐꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯙꯅꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ RK ꯈꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯃꯥꯏꯕꯔꯦꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯁꯥꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯀꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯅꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯝꯅꯒꯔ ꯇꯨꯀꯣ ꯕ꯭ꯋꯥꯜꯖꯨꯔ ꯕꯦꯔꯥꯈꯥꯜ ꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯖꯣꯔꯥꯈꯨꯜ ꯑꯁ꯭ꯔꯥ ꯂꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯩ ꯋꯥꯁꯛ ꯄꯔꯩꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛꯇ ꯁꯔꯩ ꯋꯥꯁꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯔꯩ ꯂꯩꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯄꯔꯩ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯤꯛ ꯏꯌꯥꯏ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯜꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ All Assam Soccer Futsal Association na yumbu oiduna Indian Soccer Futsal Federation gi 13 suba National Senior Futsal Championship lakliba December 19 dagina 30 fauba Guwahati gi VIP Road Borbari gi Arizona Sports Complex pangthoklagani Championship asida Assam gi nupa macha gi team ani amadi nupi macha gi team ama saruk yagani haina Ngangom Braja Kishore General Secretary All Assam Soccer Futsal Association gi maikei dagi khanghalakle ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯪꯒꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ KH ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯀꯂꯝꯅꯤꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯪꯒꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯖꯥꯇꯤ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯁꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ Vote of Thanks na Nongthombam Ongwi Tomisna Devi na piki welcome amadi keynote address na General Secretary na piki Jiri Bamgi Borobekra Lamtai Khunogdusu Jiri Apunba Khunai Chakhutlup na sinduna Marfum doi suba Nupilal Ningsing Thoram Pangthoki Thoram asida Nupi Sing Tagi oiba lamjel amasu Chenduna Lupki Maikei dagi Ahanba Anishuba amadi Ahum suba Taraba Singda Manama Thum Piduna Pukning Thogat Piki amadi ngarang ayuk Jiribamgi Kadamtalada laiba Sunrise Club ki members sing amadi Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ka kusamnaduna miyoi kiyada labor card sing kusinabagi thoram ama pangthokre thoram aduda Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ki chairperson K Sarat Kumar Jiribam BJP Mandal ki Vice President Tahimang Panmai State Councillor Mutum Bina Devi amadi Social Worker S Gitarani Devi na President members sing oina daisa famki Ngarangi card yenthokpa asida lakhidaba praja singna club ki members singdagi card lawba yagani aduga labor card asi piraga phangba yaba benefit na chingba adugi matangdadi tonganba awareness program ama pangthokani haina phongdoklamki ngasigi na Arambai News Guwahati da maitilongi paw samdokjaba matang asida loisinjabaga loinana tabiriba singbo amukasu hanna kurumjari